дуруд ва арзу эҳтиромот ба ҳамватанои азиз ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки умедворам яко яки шумо хуб, сиҳат, саломат ва аз он ҷумла сарбаланд ҳам бошем. ака пешопеш ман манзарат мехоҳам, баъзе суханҳое ки ман мегӯм шояд дар дилҳои шумо сахт мераса ва аз он ҷумла мардуме ки доимо мехоҳад касе ӯра дифоъгараш боша. бисёр бигем ки як одатҳое ки доранд мардуми мо, доимо атрофа нигоҳ мекунанд ки касе ӯра сарша сила кунад. одати ятимӣ бисёр дорем, бисёр ҳаст дар дуруни мардуми мо. аммо як одати дига дорем, агар кадомеро газида битонанд ку ӯра як бор намегазанд, ӯра мехоянд. яъне ҳамин хел одат дорем. агар ман баъд чизеро бигӯм ки ҳақиқат ҳаст, аммо ира намедонам, мегӯянд душмани дин ҳастӣ ё намедонам дигар чиз ҳастӣ, ва он чизе ки худаш ҳамин ҳаст, агар ман бугум ё намедонам ки ман мисли домуллоҳо хеле хушрӯ гирья карда ё аламовар карда гуфта наметонам ҳамун чиза. ҳамун гапе ки агар домулло мега ман ҳамун гапа бугум, мара мега ту душмани дин ҳастӣ ё намедонам ту душмани миллат ҳастӣ. эмомалӣ гуфтагиш кам буд мара, ки эмомалӣ мега душмани миллат, хоини миллат. имрӯз халқам худаш мара мега ту душмани тоҷик ҳастӣ. ман намефаҳмам ино. сипос бародари азизам барои лайк, барои коммент, барои бигем подписка ва барои дигар чизо. агар ман бугум мега ту душмани дин ҳастӣ, душмани хоини миллат ҳастӣ ё вағайра вағайра вағайра. хулас, дӯстҳои азизам, биен як кам таракак бигем мардакворона зиндагӣ кардана ёд бигирем, як мардонагиро ёд бигирем. мисол, имрӯз эмомалӣ раҳмон хонаҳои мардума гирифта истодааст, моликияти мардума гирифта истодааст. аз он ҷумла аз ман, аз шумо, аз дигар касо гирифта истоданд. мо мехезем ноид мекунем ки эмомалӣ номарде хонаҳои моро гирифт, моликияти моро гирифт. мо ку мусалмонем, бия аз нигоҳи мусалмонӣ нигоҳ кунем. кадоме ки як ҷора зад гирифт, бояд ғанимат чизоро бигира. ҳамин хел аст. ғанимат гуфтани чиз аст. як ҷора зади гирифтӣ, бояд духтарша бигирӣ, занша бигирӣ, хонаша бигирӣ, моликиятша бигирӣ. агар хича ба қаб кардӣ бикшӣ. мисол ҳаст ку чиз ё нодуруст аст. пас биед якда правилно қабул кунем. вақте ки зад гирифт, значит эмомалӣ ғанимат гирифта истодааст. яъне баранда бояд бохтагира моликиятша бигира. ҳоле ку хай оли зани гулакомоно нарасидааст, нагирифтиянд. ғанимат гуфта. оли ин тарафшам ҳаст, оли остоста иҷада мея ҳазрати ҳоҷи мирзо меброя фатво мета ки правилаи ҷанг ҳами аст. мисол баранда бохтагира моликиятша, зани гулакша, ҳатто ки ҳақ дора бигем духтарша каниз куна, занша каниз куна, ҳоле ки моро каниз накардааст. мисол ӯ тараф ҳамин гирифтани моликият ҳеҷ гап надорад, не бародарам. хоб, ман шахсан ҳамин чиза бигем ки як табиати мусалмонӣ медонам.
یعنی که یک نصیحت مسلمانی یا یک رویه مسلمانی بگیم، میدونم که کدامی را زد مول ملکشه میگیره. سولای 90 عادی ترین چیز بود. همه جای زدگی را کشیدین، غارت کردین، چی طرفت چی دیگه طرفت. غنیمت گفتین گرفتین، آدمو را گرفتین، حالی که مالو سویسته چیزو سویسته. چرا وقتی شما میگیرین، یا من میگم که همه ملاها ملا شدن در کار است کراچی. برای چی؟ برای که اگر تو دزدی کنی میتونی که کلتور نپراودت کنی، ده غنیمت بگوی، نمیدونم مالکیت است، خلاص. وقتی تغری رساندن تو نیستی همین چیزا، ولی مرا میگن که دشمن دین هستی تو. و این چیز در دین هست، ولی میگن که نه، این حق تنها در مسلمان دادگی است. و امام علی 3 بار 4 بار حج رفتگی است، و مسلمان است داری باشه، دعوا از مسلمانی میکنه. نظر از ما دیده امام علی مسلمان تر است، برای که او دعوای مسلمانی میکنه، ولی که من نمیکنم دعوا. من میگم در دست هم آفریدگار است، هر چی قبول کنه همو قبول کنه. لیکن امام علی که دعوا از مسلمانی داره، هر روز الحمدلله میگه. من 3 بار 7 بار حج رفتم میگه. مثال ویدیو و نواروش هست که در حج در خونه در درون مکه نماز خونده ایستاده است. این اثبات میکنه که او مسلمان است. با 500 مسلمانی روی دنیا است. اگر با همون طبیعتی که وسپیتنی که هست، این غنیمت گرفته ایستاده است. مال مرا مال ترا، خونه مرا خونه ترا، خونه دیگه کسا. امام علی رحمان بعدی که جنگ برد، اون مرد غنیمت گرفته ایستاده است. حق داره غنیمت گرفتن دارم خلاص. پس در این مسئله نوید نکنیم باید. برای چی؟ برای که این کار از خوردی از الف به ت سه باید سر می شود که مثال حق مسلمان چی است، گرفتن مثال گیریم غنیمت، کنیز و غیره چیزا است. وقتی که اگر ما دعوا کنیم که ما 90 چند درصد مسلمان هستیم، 97 98 درصد در تاجیکستان مسلمان زندگی میکنه، پس پراویلای مسلمانی از گرفتن غنیمت. من این چیز هم خیلی میدونم، گرچه نه که من دعوا ندارم با این یا با آن دین که ما ایتری هستم او تری هستم. من فقط در دست هم آفریدگار سپریدگی هستم، چیزی هستم نیستم، اما خودش میدونم آفریده است، значит нужно بدم آفریده است. اگر нужно شیطت نمیکرد نمی آفرید. من هم خیلی ایمان دارم در آفریدگارم. دیگر правила هایی که هست، من правила ها را مثال گیریم признавать نمیکنم. من را открыто از اول گفتگی هستم. любой правила هایی که هستن، این تکدن در کار برای دل خدا را یافتن، اون تکدن در کار، این ای کار کردن در کار، ما از اول گفتگی هستم. من признавать نمیکنم. این правила ها ساختگی هستن، برای مرا اصلا یگان چیز نیست. من قبولش ندارم تمام. اما امام علی رحمانی را قبول دارم. این چیزها را ما باید کلتوری قبول کنیم و بگیم که یعنی کلتورای دینمون قبول کنیم گرفتنی، بگیم همون غنیمت گرفتنی مال و ملکه یا نمیدونم دیگر چیزها را. برای همه از این چیزها نباید ما دعوا کنیم، نباید از این چیزها ما ناراحت شیم، حتی که ناراحت باید نشیم. من واقعا ناراحت نمیشم. مثال گیریم اگر همین کار در تا امروز امام علی کرده آمد، مثال گیریم همون خودی حکومت امام علی رحمان که مثال چندین بار میشه مادری مرا بگیم که همون بالاش ظلم میاره، مثال از این خونه با او خونه میکچونه و بگیم همون در همین حالت هست. من ناراحت از این نمیشم، برای که این طبیعتی همون مسلمانی ما هست. ظلم کردن این طبیعت مسلمانی ما هست. از این چی ناراحت میشه؟
وقتی دعوا از مسلمانی میکنی دیگه ناراحت نشه، بگوی که تمام پراویلا همین پراویلا هست در همین زندگی ما، در همون طبیعت ما. و از آن جمله اگر هر چیزی را که بگیرن یا نگیرن یک کار کنن، نمیدونم مثال خونه مرا بگیرن، حولی مرا، دیگه چیزی را بگیرن، من ناراحت نمیشم از این چیز، واقعی ناراحت نمیشم. برای که در حالی که ما در جنگ که برآمده، یعنی در میدان که برآمده، علیکم سلام، دیگر در اینجا یک بگیم که یک جنگ سیاسی نیست، دیگه در اینجا جنگ طبیعی داریم. مثال میگیریم ده اوجه بگیم در اینجا ما عقیده دینی مونا پد کلوچاد میکنیم، پراویله های دینی مونا پد کلوچاد میکنیم. وقتی که این چیز آمد سر ما نرمال است. من نمیفهمم کدومی چی آدم ایرا نی نرمال بدونه، نرمال است. وقتی بازی پراویلا گرفتن میروه بسیار زور است، بسیار چیزی زور است. давай بگیری. مثال من ناراحت نیستم، وقتی من رفتم значит من میگیرم. ایره میفروش نمیفروش значит من میرم یه روز نه یه روز. خلاص значит правила هست، این نرمال правила است. وقتی من رفتم من خونه یه بربرش میکشم میگیرم، من مالکیت یه بربرش میکشم میگیرم، من پولایی که دارن گفتی هم گپو مجبور میکشم میگیرم، غنیمت میگم. значит من بریدم او دفعه که شما زور بدین بریده بدین، گرفتین خونه را گرفتین، مالکیت ما را گرفتین، او که خوره چپشیدگی دارم هم را هم گرفتین، غنیمت گفتین. من میگیرم گپ زنه یا تشکو اوز شبرو را یا تش نق بگه که بگه از سنفت نومردی که دیستی خونه مردم ها گرفتیستی. اونای درود تو پتینکه پوش هم میکشم میگیرم، کونلیچ سر میتم، اولاد اجداد چه کونلیچ سر میتم. لوبای انسانی که در حکومت کار کردگیه این ریال هست. راست که حکومت همین طرز رفتار میکنه значит положено است این چیز. این چیز برادرای عزیزم در دین اسلام مبارک ما، در دین اسلام مبارک ما گرفتن غنیمت یکی از شرط های اسلام است. حتی که گرفتن زن گلکوش، خلاص کنیز گرفتن، یعنی این شرطی یکی از رکن های دینی مبارک اسلام است. آدمایی که دعوا از مسلمانی میکنین در این خیلی حالت وقتی میدان میبروین و باختین که مال شما را گرفتن، خونه شما را گرفتن، پول شما را گرفتن، این چیزا نرمال قبول کنین. این چیزا نرمال قبول کنین که این چیز در همون دین مبارک اسلام ما این چیز یکی از همون پراویله هاش، یکی از رکن هاش همین غنیمت است که حتی ما 10 حدیث و بگیم که آیه از خداوند آمدگی، از خداوند نیدا آمدگی که بگی کافر زن گلک شا بگی خیلی شا بکش. значит این پراویله جنگ همی است. برای ما برادر عزیزم وقتی که خدای مهربان ما یعنی که آیه میفرسته و پیغمبر مبارک ما که 10 حدیث ها تکرارن میگه که غنیمت یعنی که زدین بگیرین، از که از کوه احد برای غنیمت خودی مسلمان های مبارک بگیم که پایان میشوند که فرمان پیغمبر میشکنن، پیغمبر مبارک فرمانش میشکنن، برای گرفتن غنیمت پایان میفرویند. خلاص نرمال قبول کنین دوستای عزیزم.
ва бародарое ки агар ҳамин ҳолатҳода гирифтор мешен, ин чизора ҳамчун бигем ва бурд ё бохти бигем ҳамон ҷангӣ бидонем. Яъне ки мо воқеан дар як ҳолате бигем ҷанги фикрӣ қарор дорем, ки мо дар ҷанги фикрӣ қарор дорем. Ва ҳатто ки як бор кадомитон агар ёдтон боша, оятулло гуфтанӣ, як эшони оятулло гуфтанӣ, ана як инсони боз бигем ҳам хел бачаи мусалмони бисёр як бачаи хуб аст, мусалмон аст ва аз ислом, аз дини мубораки ислом фатво оварда буд ки ҳатто ки занҳои моро ки мо нестем, зиёда аз 6 моҳ нестем, онҳо ҳақ доранд никоҳ кунанд бигиранд. Ин бигем фатвора кадом як хато накунам, эшони мубораки Тоҷикистон бигем як ин фатвора дар Тоҷикистон дода буд, яъне аз нигоҳи бигем дини мубораки ислом дода буд ира. Ва ҳамун бача ки мусалмони бисёр мусалмони хуб, бачаи оятулло, ина озод дар зело дар дигар ҷо мебаромад, мегуфт ки озод аз нигоҳи дини мубораки ислом. вақте одам ки 6 моҳ дар хонаш наистод, яъне ки пеши занаш наомад, нафақаша таъмин накард, ки аз он ҷумла шумо дар ҳамин ҳолат қарор доред ва мо ҳаққи никоҳ карда гирифтани зани шуморо дорем, ки дар он ҳолат ки зани шумо ира мехоҳа ё намехоҳа, яъне ки мо маҷбуриям, метавонем ки дар никоҳи худмон бигирем зани шуморо. ин бигем аз нигоҳи дини мубораки ислом буд. ягон ма дар даҳани ачайта бигом ҷавиҳо куҷо шидим, ай баъдан аллата блок кунам. ина инсоное ҳастанд ки ҳатто ки аз хичон мегӯӣ, ҳамон чизое ки хичон гуфтагӣ ҳастанд, ва агар ҳамин гапа ма гуфтам коз як эшон бибироя бига ки аз рӯи дини мубораки ислом, аз нигоҳи дини мубораки ислом инсоне ки 6 моҳ нест, мо мисол гирем ягон оя ҳадис қатъӣ бо мегуфт ки зани ӯро никоҳ кунем бигирем, ҳамин инсон розӣ мешид ки ман 6 моҳ нестам, зани мара биги никоҳ карда гуфта. аммо ман чӣ хеле ки неправилно мефаҳмонам ҳамин гапа, хато мегӯм ки ҷоиша. вақти ман бугум, инаи бигем ки бачаи мара қаҳрш мекунад. бачаи мара қаҳрш мекунад, намефаҳмам барои чӣ. ба ҳар ҳол хеле инсон аст. яъне ки ин чизо ҳаст, дӯстои азизам. бигем хусусан яке аз бигем ки рашк кардан, яъне мо бигем ки мо мардуми мусалмона дини мубораки исломи мо ба рашк даъват мекунад. бояд мо чӣ кор кунем? Мо рашк кунем. албатта ки бигем ки рашка ҳамаи чӣ дора, яъне ки бигем мирғам рашк дора, ана бигем гӯсфанда ҳам дора, паррандаҳо ҳам байни худошон бигем ҳамон рашки худшона дора. И бисёр кори хуб аст. аммо мо имрӯз мисол гирем як 3 навор дар бораи просто давлати қалғо, яъне будани қалғо, як чанд таърихи ҳамора дар фейсбук ё дар ҳамин ҷай дар ютубам як ҷо кардам. ин мардум дар зур мерасидагӣ инсон рашк мекунанд, агар зурш нарасанд рашк карда наметавонанд. яъне ки ҳамон табиати ҳамин. бароям пештар ман аввал гуфтам ку мардуми мо бисёр бигем ки як одатҳои бигем аз ҳамон биромада рафтагӣ чизора доранд. хоб
یعنی که امام علی رحمان حکومت در بلوش هر ظلم کنه نمیدونم قانون میبره سطر امان میکنه نماز امان میکنه مچتا چپا میکنه از اون امان میکنه برای یک بگیم رئیس جمهوری بگیم خیتوی به تاجیکستان تشریف آوردن میتونه مردم مسلمان از عبادتش بمونونه اینا همون مسلمانایی هستن که نق گفتن نمیتونستگی مسلمانان اما ما اگر عادی تر گپ زنم مرا کافر میبرورن یا فتوا میبرورن یا نمیدونم میدونن در اینجا بگیم یک تحقیر دشنامو نمیدونم باز فیک نمشون برو این همی چیزا هست برادرای عزیزم که همون مردم تو همیجا میاره میرسونه من روزی در برای همون تیک توک هم کم افیر میبرم و در رو جمع بگیم یادت هم گل چهره میگم اینو را من موشونه گل چهره موندگی هستم گل چهره یعنی که اینو چهره شون پینهان هستن اینو گل چهره ها خانم برین هستن در همونجا میدرویم بازن دشنامو بازن چیزو در فیسبوک هم اما احوال است من که بسیار گل چهره را بلاگ میکنم میپرتم بسیار گل چهره را بلاگ میکنم برای که اینا واقعا معلومات نه در باره دینش دارن نه در باره ملتش دارن نه در باره بگیم که تاریخش دارن نه در باره هیچی معلومات ندارن همین خیلی انسان ها از نظر من گو از اینو دیده خوبتر است گو از اینو دیده خوبتر است بعضا اگر علفش نتی بعضا نمیدونم اوش نتی گشنمونه یک پترس میکنه بوعاس میکنه یک آواز میبروره یک نمیدونم یک چی میکنه اینو از گو بدن در نظر من از گو بدن گرچند اگر که ملتی او تاجیک باشه قلق باشه لقای باشه انسانی توپوی برای ما از گو بدتر است برای ما او گو خوبتر است که گو توی درجه را بگیم توپوی نیست گو بزن در حالت گشنه موندنش یک پترس میکنه این انسانو را من همین خیلی میدونم هیچ چیز نمیدونن من در باره یک چند تاریخ هست یگان نمیدونم یا در زمانش مامکلانی کدا میشه یگان قلق یگان کور کدگی است این تاریخ هستوریش میدونه چیزی است یک تاریخ است موندگیم پروست خیلی موندم خلاص کی میشل کدا میده در کور است در باره هم تاریخ معلومات بگیره یک او دشنامو در پایانی او بگیم چیزا و او تحقیرا و اما چهره آشکار خطی نیست چهره آشکار خطی نیست نمیم بگیم اما هستن دوستایی که بسیار بگیم با مدنیت و بگیم بسیار کومنت هایی بگیم همین انسانی خوب انسانی با عقل انسانی با سواد اصلا انسانی که خوندگی است انسانی که میدونه انسانی که میفهمه انسانی که اولین درجه خچه قدر میکنه و میگن که уважай себе тебе будет уважать میگن که یعنی اگر که انسان خچه احترام داشته باشه او را یک کس دیگه احترام میکنه هستن بسیار دوستایی هستن که بسیار کامنتاشون موافق هستم اما میگن تو دینسی تیزی کده گپ میزنی میگن خب بایش هم موافق هستم شاید باشم هم خیلی هم از نگاه مثال گیریم از نگاه برادری که مرا گوش میکنه بگیم شاید در نظر او هم خیلی بتوه اما اگر همین من میگم که گفته های من اگر یک ملا بگه این واپشه پریلیس نه گفتی همو گپا که با الله اکبر هم گفته میمونن تکبیر گفته میمونن مثال گیریم نه که من بگم که حکیم تا برزم ما دشمنی دین میتوم در نظرشون یا شاید طرز گفتار من اشتباه تر باشه شاید یعنی که با گوش و فورم نباشه شاید این خیلی شدنش ممکن است برای همه دوستای عزیزم ما دموکراتی میگیم تابی دموکراتی را نداریم ما در زندگی یک چیزتون میگم دوستان ما در زندگی فقط زندگی خوبی کسا را حواسش میخریم عیب اصلی مو یوروپا را زندگیش میبینیم
میگیم دموکراتیا را ببین، اگر ما دموکرات شیم زندگیمون خوب میشود. تصور مردم همی است که ما دولت دموکراتی نام کنیم زندگی ما خوب میشود. خیتوی همه بینیم میگیم که ما اگر دولت کمونیستی کنیم زور میشود. ما یک جای دیگر را میبینیم، مثال بعضا دولت های بگیم منارخی است، میگیم اگر ما دولت هم منارخی کنیم значит زندگی ما خوب میشود. ما یگام تشده زندگی ما خوب نمیشود. این دموکراتیا، منارخیا، بگیم کمونیزم، سوسیالیزم، بگیم همه یک نام است. یک نام. ببینین بعضی انسان نامش محمد است، مثل یک نام مبارک، الکش است. نامی او را عوض کردن نتونست. میفهمی نمیره؟ نامی هم آدم عوض کردن نتونست. مثال ما داشتم جورا محمد، بسیار بگیم سغره احمق الکش بود. اما رفیقمون بود، میدونن خیلی برادروی که ختم است، ووا به نامش عروس بود، وافکا میگفتن. 5 وقت نماز میخوند، در دهنش سیگارت عرق نمیگرفت. عروس بود، نه که مسلمان شده بود. نامش ووا بود، وافکا میگفتن. او هیچ چیز را ازمینیت نمیکرد. نام او یگان در این زندگیش تغییر نمیکرد. همچنانی که این نام ها یا نمیدونم ساختار ها میگیم یا سیستم ها میگیم، همین کنستیتوسیای پولشا مثل هم کنستیتوسیای تاجیکستان است. عادی تری. حاضر من یک جودا اگر права فروختسته باشن عادی ترین چیز. یک جودا права فروختسته باشن. ما پالیاکا پول بتم، مردم این پولشا را پول بتم بگم که چون میکنی خونده خطه داده برای اونا جا بخر. اونا بازار ده هست права میتی پولشا میخری، نه پولشا ما میتم بگم. میگن ای تو دیوونه ای، ممکن نیست. میگه ما باید правилай راه بدونم، ما بخرم نمیدونم چی را راه ببرم. ما هزارها انسان در جانش خطر میمونم. اگر در همین خیلی یک حالتی میگه همین خیلی اومدستگی گودک مرا بزنه یا اوچای مرا بزنه میگه یا مرا بزنه برای ندونه چی میشه میگه. یعنی این چیز نادرست میگه. вот دموکراتیا، вот بگیم کمونیسم، вот монархия، همه همین یا نومو فیگنی هستن. فقط دیگه واسپیتن انسان میروه، تربیه انسان. اما مردم تاجیک ما را بگو که اینجا به پولای بیا برادر، به پول بخون، به پول بخون، خرابتا بگی مگه یکون واریانتش نیسته یکون سون بتیم بکنه نرم همونجا. فهمیده؟ вот воспитание. دولت داری از واسپیتن یا از خراکتر انسان وابسته است. پیشرفتی دولت از انسان وابسته است. برای هیچ پیشتر ما گفتم امام علی رحمان غنیمت گرفته ایستاده است این چیزا را. پس این طبیعتی ما همی خیلی است. اگر که نمیدونم کسموسکرات یکنیم، اگر ما دولت مونه نامشه نمیدونم اولا توبه و خدوکراتیش بسازیم اگر کو میفهمه نامشه، اگر نمیدونم لبوی نمودی کراتیا مونیم نامشه، یعنی او دولت پیش نمیره و در حالتی که ما طبیعتی ما یعنی این نمود است. میفهمه نمیره. بازی در داخل تاجیکستان افطوبوزای مون که کاندوکتور نداشته باشه، پروستا شافیور داره میره و افطوبوز دا میسته خوی میکنه، مدارش محکم میکنه، های میکنه. عموما در درون پیشی درادا اپاراتو موندگی که تا اینجا خودت بخواست خودت بلیت بگیری. چی فکر داره؟ چند فایز تاجیک ما بلیت میخره و چند فایز تاجیکستانی ما، یعنی تاجیکستانی ما چند فایزش بلیت میخره، اکسپریمنت پروستا بگذارونی، یک روز اما افطوبوس بگرده اکسپریمنتال نه اونجا بنویشی بمونی، استریلکش مونی، بگوی که این پایانده
мисол гирем мепарто 1 сомон билетет мета 1 сомон билет 1 сомон 3 сомон 5 сом не билета 1 сумка пеши дарода аппарат ҳамон бе кондуктор чанд фоиз одами мо да як рӯз билет мехарад? савол барои шумо оддитарин савол аст. эксперимент яъне ки аврупо бештар қонунҳоша қабул мекунад. аввал ӯ чизҳоро эксперименталне дар байни мардум сар мета нигоҳ мекунад ва ҳамуда нигоҳ карда бигем қонуна жёстки кунад ё мягкӣ кунад. ҳамуда нигоҳ карда қонун биен як автобуса дар тоҷикистон мемонем рӯзи дароз бигем мегарда линида мемонем бе кондуктор мегем ки аппарат ҳамуҷа аппарат мондагӣ чанд одам билет мехара. агар ҳамун автобус дар рӯзи дароз агар 1000 одам сувор шава фуроя бихара аз ҳамуҷа бигем ки 100-аш билет мегира 900 дигаш билет намегира. болои сари мардум да бояд қамчин тиёқ медонам ака пул шабте 300 бор бояд зора кунӣ ки ака пул ша дроз ки автобус 3 дар дошта боша 3 кондуктор мемонад автобус ҳай мекардаги одам. барои чӣ? барое ки ба ҷоям сувор мешаванд тай каш кондуктор қатъӣ медроянд ки ҳамун лишба пулшаната. яъне и табиати мо аст. ин вобастагӣ дар демократия намедонам дар коммунизмкратия намедонам дар социалкратия дар ин чизо вобастагӣ надорад. пешрафти мо қафорафти мо ин аз табиати мо аст. аз табиати ёле ҳамамон меқапем гиребони эмомалира ё намедонам гиребони дигар каса 100 кас боша. охи болои сари шумо агар як қонун бироранд маҷбурӣ барои ин кор штраф кунанд мисли аврупо барин мисол дар автобус кондукторо баъд медроянд тиха проверка карда мегарданд биқапанд штрафат мекунанд. билет худаш арзишиш бигем 3 сум 4 сум аст ба пули ҳамиҷа аммо тура 3000 штрафат мекунад барои билет нагирифтагӣ. ҳоҷи ҳамин кора маҷбурира ҳамин зулма болои сари мардум агар бикунад баъд мегӯянд ки зулм карда истодааст. агар ман биём ҳамин кора бикунам ҳама эмомалӣ хуб буд коромона ба пул ҳал мекардем. барои ҳамин дӯстои азизам мо давлата агар ки номи давлат любой намуди кратия боша ҳама вақт давлата идора мекардаги халқ аст. давлати диктатурира идора мекардаги халқ аст. мефаҳмед намеда? барои чӣ? бибинед правада фурӯш аст. агар ягон инсон рава нахара кида мефурӯша правара? меёра дар поляко мефурӯша ё мебара дар ӯзбекистон мефурӯша праваша? дар ин ҷо фурӯхта наметавонад. ҳама агар бигам ман мерам мехонам мегирам ман мерам мехонам наметавонам пула лучам пул намехонам. аммо хондан дар права агар $150 расход шава хонда гирифтанаш не $300 метавон нахонда бояд бигирам. иҷа ки гунаҳгор аст бародар? барои шумо барои инсонҳое ки ин чиза табиатотон ҳаст дар табиати шумо дар кайфияти шумо ҳаст ки тезтарин кортон буд мешавад. пас чаро аз ин системаи бигем ки фоҳишакратия шумо бигем рӯ мегардонед? ин як фоҳишакратия аст. мисли як фоҳиша пул шамети корот буд мешавад дамат ҳот биромада рафтан мегирӣ. чӣ хеле ки форад нам хел кайфш мекунӣ пул шамети меброи мерай. имрӯз ҳамун фоҳишакратияра эмомалӣ барои шумо сохтагӣ аст. чаро недоволни аз ин фоҳишакратия ҳастед? диплом мехарем правара мехарем любой кора бигем ки мехарем. ягон документе нест ки шумо аз ҷо харидорӣ карда натонед. бигем пас чаро шумо аз ин фоҳишакратия норозигӣ мекунем баъзан ҳолат? вақти мо мардум худмон ҳамин фоҳишакратияра ки дӯст медорем ва мо мардум ин фоҳишакратияра сохтем ҳеҷ вақт эмомалӣ ё намедонам ё шумо чӣ фикр мекунед ҳамин президенти бигем аврупо
намехоҳад ки мисли имом али бори 30 сол беиста ва кайф сафо куна. барои чӣ наметона истода? оё ира қонун иҷозат намета? метона қонуна бигира иваз куна? метона. барои чӣ намекуна? барое ки халқ мегира таҷовузш мекуна. вот проблема ҳамаи чӣ ҳал мекардагӣ халқ аст. ин давлата фоҳишакратия шавӣ намемона, халқ аст, халқ мекапа ва ин давлата метавона фоҳишакратия куна халқ. яъне ки он давлате ки мо фоҳишакратия кардагӣ ҳастем, халқ кардагӣ ҳастем. гаи чӯрро ман мекунам, медавем мерем дар дисмоду сомон меҷиқем, барое ки қонун ҳам хел аст, иҷа документот кор намерава. медонӣ барои чӣ? барое ки азал праваша харидагӣ аст. намедона қатъи муҳтарам гаи чӣ гап зана. ё ки пурса ту қонунии дариҷа, ту барои чӣ истодагӣ, кӣ рамондиҷада, ҳуҷҷатта нишон бите. любой ҷода, любой гаи вақти кори ӯ аст, кори ӯ нест, просто формаша мепӯша, мебурад дар лави раҳ, намтар палчкара мегира ку то бегара кор мекунад, 2-3 сомон мерава хонаш. тамом. яъне ӯ вақти кориш ҳаст ё ки нест номаълум аст. барои чӣ? барое ки шумо аз ӯ ҳуҷҷат пурсида наметавонед. барои чӣ шумо ӯро бигем ки ягон савол ҷавоб карда наметавонед. яъне барои чӣ истоди дар иҷа, бо мутобиқи кадом қонун, кадом приказ имина ҳамиҷа истодагӣ ҳастӣ. ту дори ягон факт аснод нишон будӣ. сабаби ман кардагии ма барои чӣ ҳаст? кадом сабаб, кадом аснод ман карди мана? намедона ҳичира. намедона ҳичира. яъне ки аз боло мегӯем ки об лой аст. худша зиндагиш аз болош лой аст. харидагӣ аст, диплом харидагӣ, права харидагӣ, аттестат харидагӣ, нахрен худаш дар Россия кор кардагӣ, пула додагӣ, диплома омадагӣ, 5 сол паспортша нигоҳ кунӣ, печаташ дар Россия аст, дар Тоҷикистон одновременно номуш дар университет рафтагӣ, диплом гирифтагӣ. ассалому алейкум. вақти хитон ридагӣ ҷора чаро гаму бигем фақат аму гӯра мегирем дар куни дигарон мешакен мерем. мо хуш ҳастем ку дар ҳамин чиз. мо худмон карда истодем ку ё не? барои чӣ доимо мо худмона бегуноҳ мегирем? моро итакаде, моро. аммо худат дар зиндагӣ чӣ корҳо карда истоди? як бор аҳамият мети ҳаётта? инаме чизҳое ҳаст ки бародарои азизам, ману ту бигем давлата ба фоҳишакратия табдил додем. агар гуфтам ку тамоми намуди кратия кунеми давлата номша, вақте ки васпитани тарбия ҳаст, инаме ҳозира барем дар ҳамин аврупо ҳаст ҷое ки мерай барои правата иваз кардан, мерай экзамен месупори, иваз мекунӣ. дар дохили сайт мекунам, посредник медрояд, мераванд дум-думи посредникҳо медаванд. инамиҷа украинцу дигаро посредниканд, мошенничество фирма. мераванд дар наму метаванд пула луч пула те кор ҳал мешавад. ҳам як одам дадодо айбтани ма даводав кадисте. доимо дар зиндагии мо як одам айтани мо бояд даводав кунад, аммо мо пулша бояд будем. мефаҳмед? ман бисёр дар наворон гуфтам ку мо 10 сол шид дар аврупо омадем, ягон чи пешравӣ карда натонистем. сабабиш ки моро табиатомон ҳоли бигем ки нав биромадистем аз амон ақидаҳои бигем ки дамашнимон, нав ақидаи кӯчагида биромадистем аксар мардами мо. ман ин гапа пештарам 10 боро дар наворон гуфтам. баъзан ҷурон дӯстомам хафа шиданд ки ту чӣ кор мекунӣ, тарӣ мекунӣ, тарӣ мекунӣ, яъне ки гап мезанӣ, пас мезанӣ. ин пас зада нест. мега чӣ кор мекунӣ дар интернет, хамира занг захидам да бугӯ. Не, ин маълумот дар ту дахл надорад танҳо.
این معلومات در خلق داخل داره، در مردم داخل داره، در تاجیکستانی داخل داره این معلومات ها. کی تو کی تاجیکستانی ما از تاجیکستان وقتی میبره یک جا باید معلومات داشته باشه، باید کوشش کنه، باید برای را درس شوه، عبرت شوه. اشتباهی که ما کردیم یعنی در این حالت ها اومدیم هیچی را نمیدونیم تا حال مثل گفت یامگا با مو در حالت شوکی گشته ایستادیم هیچ کرده نمیتونیم. این چیزا عبرت شوه، مردم پسیخیچسکی خیچه نستروید کنه. همین خلاص یعنی که در دین مبارک اسلام ما میگه که هر چیزی که اگر خداوند در رزق ازل نوشته باشه همون را میگیری، از او زیاد چی گرفته نمیتونی. تمام. مردم ما چیکار میکنن؟ این در تقدیر نصیب دست میگه. تمام. میگه دین مبارک اسلام هم میره گفته است، پیغمبر مبارک اسلام هم گفته است خوب میره نمیخیزه نمیکنه کوشش خوب میره کم از میه میزنه میره یا بربر هم میکشه. میگه تو خداوند شک داری؟ یه بچه این در نصیبش همی بوده است، تو در نصیب شک داری؟ تمام دهنی تر میبندم با نام خدا و تقدیر و نصیب. او میه میزنه میگیره میره و همه را میگه یه بچه این آفت طبیعی است. یعنی تمامی چیزا از نام خدا میتونن یا اینکار کنن یا اینکار دیگر. بازی میدرونن تقدیری تره، زندگی تره، حیاتی تره، پسیخیکای تره بازی میدرونن. یعنی این چیز در دین مبارکی اسلام ما هست. اما اونا میگه که دایره را باید توزه میکرد، پس میشنون، دنبه میزد. همه اوی که اومد قشلاق دا نمیدر اومد میرفت و طرف. سبب ما نکردیم هم دایره را پیش دنبه نزدیم. همه او اومد قشلاق زد، مردم مرد، مالش مرد. این چیزا نمیگه. تقدیر نصیب میگه. یا یک صنفی 7 8 یا 6 جوان میره و غشت میریزه. просто лоя чоркинҷа қоқшидагӣ аст ки ягон качество надора. мебахшед ремент зад бунашо бара шикам калон шидагӣ. хоб ин қирик ов мезана чапа мешава хона. мега и дар тақдири илоҳӣ дар пешоним навиштагӣ будааст ки ман баъди ҳам қадар расход кардагим ин хона чапа мешудааст. ин дар дасти худованд аст. мега боз мегиранд дар калаи худованд мезананд, ҷони хучона халос мекунад. аммо намега ки бест мани паданалат бояд ақл медоштам ки ғишти ки гудак рехтагӣ аст, ғишт стандарт надора, ғишт ҷавобгӯ нест. дар ин ҳолат ин кора кардан нодуруст аст. стандарт надора барои хона шидан. ман чӣ хелера гирифта хона карда истодам гуфтаги савол да калаш намеояд. бозам худоро гунаҳгор мекунад. дар ашибкаи худаш худоро гунаҳгор мекунад. ё ки камазе ки мегем ки 30 тонна бор мегирифт ё 25 тонна бор мегирифт, да ӯ 50 тонна бор зада буданд. ё 40 тонна мегирифт, 80 тонна бор зада буданд. ӯ тормузо полни кандаши дар ӯ нишеби омад я барбар инсона кашт. худо гунаҳгор, волло худо гунаҳгор. ту шак дорӣ ба худованд. ҳоҷи ман ин гапа бугум, ман кофир ҳастам барои гапам. мара кофир мегӯянд. ту чӣ худоро масхара кардести? не ки ӯо меброянд худоро масхара мекунанд. ӯо фақат гирья карда алло парвардигори меҳрубон ӯо итари мекунанд. аллоҳу акбар ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ. бода пешаш мешинам хеле карда. не ки ман дурустша гуфта истодам ки ман мошенник нестам, ман худоро таҳқир накарда истодам. 1000 сол мешава ки ин мардами мо худоро таҳқир мекунанд, худоро гунаҳгор мекунанд. ҳамаи бадира дар калаи худо бор мекунанд. мисли ҳамун деҳқоне ки ҳосил зур шава мегӯям мисол замина зур ҳай кардам, ҷуфт кардам, яхова ховондамуш дар уҷа, овуш додам, баъди ӯ хезон боя бор дига ҳай кардам, чапараш задам, дору задам, поруш задам, ҳосил абабин мегӯям. лекин ай соли дига ҳамун кора пафтор мекунад, ҳосил намешава ку.
ها که چیکار کنی نکنی دیگه همین خدا نتن نمیتده خدا اوژه مینوس در کلای خدا پیلوس با بردی خودش مینوسش در کلای خدا نمیشد که این سال هم با هم خیلی آبتی جفت کنی پرو بزنی زمین تا مست کنی یا خواه بخوونی که مثال حاصل زور شود یعنی که ما دائما ما نه ما ملها دائما مردم پسیخیکش هم خیلی نستروید کردگی است شما را خلق عادی را پسیخیکتون را نستروید کردگی است که هر باخت عیب خدا است اشبکه تا نیست خطاگی تا نیست هر چیز نه 4 تا خانه دیگه ساختن اوسن ترک ده 4 با بیزنسمن نمیدونه بایتر قپیدن اگریبونش دوای خانه بسازین مجبور کردن همون خانه ها هم از غشت خام ساخته شدگی هستن و شکاتور کردن خیلی تیپ لپ گلیم دوختن دادن اما او دیگه مردگیش مرد خیلی که ملا آمدن با آرام کردن گفتن این تقدیر نصیب است تمام دیگه چیکار میکنی در تقدیر الهی همین نوشتگی بوده است الهی ده دیگه راضی شه اونم چیز بگیم که اونا ما را با آرام کردن شیشتیان در همونجا در خانهاشون خپیدم و 4 بلوگی رفته تا دیگهش رفت گریه کرد یا تا دیگهش هست که دختر گریونچک دختر فیلچر گریونچک داریم که میگارده که گریه کرده و دیگه کم کم وقتای آخر گریه نکرده است دیگه محبت مردم در با گریه در اومد بگیم پاتینکا داتوری سرم نمیچیم داتوری نمیچیم و کجونو بگیم بگیم از فیلچری بلوگر شدگی است و روزی دروز بگیم که مردم نصیحت میکنه مردم با شکرانه دعوت میکنه یعنی اینمی خیلی هستند اینمی انسان ها این اپراولین حکومت است در اینجا گناهگار ما خودمون هستیم گناهگار اصلی خلق است میفهمی این فاحشه‌کراتی که ما ساختیم روز تا روز سال تا سال ما خودمون را فاحشه کردیم ما خودمون کردیم اگر ما مستحکم ایستادیم امام علی هم این کار کردن نمیتونست دیگرش هم کردن نمیتونست یا فلانیش هم کردن نمیتونست ببینین خدا رحمتی بابای ما رئیس هستن رئیس کلخوز بود هی کدامی در دورش زندگی کردگی است میدونم کدام نمود عدالت میکرد کدام نمود زمین بود کدام نمود بگیم امون شرایط بود برای مردم داو کردن نویس کردن سودبازی کردن سودو دادن تو مسکو را از پشت بابای ما نوشتن که خاطر چی خودیم قلق رئیس نشود چه خیلی در بالای توجی قلق رئیس میشود ممکن نیست او قیمت تو ترما را کشیدن بردانش تو سودا کشیدن بردن برآمد گو بلاک بار با 20 میلیون میگم بعد همو کلخوز ریدن سوخوز ریدن دزدی را سر کردن بولو برداری رئیس کونلسی سر شد اونم یک کلخوزی بگیم بزرگ گرفتن در همه کونشون زدن کارات که گواره در کونشون زدن این از چی شد هیچ این جای تعریف یک ملت نیست این جای حقیقت است اینقدر مال و حاله که در تاجیکستان قلق لقیا میکردن زوادو کار میکرد این قمر باور کنین گوشت دهخانی میکردن تربز خربزه فراوان بود 80% دهقان اگر 20% هم بگیم مردم تاجیک باشن یعنی تاجیک تبار باشن 80% همون دهقانی را بگیم همون تربز خربزه و همون بگیم گو و گوسفند مال حالا این بگیم که مردم لقای قلق میکردن یعنی ترک زبان ها میکردن مرم این هاوز دیگه همو هم نکردن هاوز چی شید کیلوی گوش 100 سو هاوز توسته
این برادر این چیزی هست که یک انسان یک کار میکنه، یک انسان دیگه میکنه، یک انسان دیگه میخره. مثال میگیریم مردم دیگر بگیم توجیکو بود این طرفا جرگتول این طرفا یا کارتوشکا میکردن. یه روز یک برادرم برآمد نمونجا دیگه گفته بچه نمیشود دیگه هیچ کار کرده با درجه جخیدگی هم ایجورا ما بس کردیم دهخانی را کارتوشکا را برین نکای افغانستان یا هندوستان یا پاکستان بگیریم بیارین کارتوشکا. وقتی ما خودمون میکردگی را سر میکنیم نمیکردگی را کوش میلیسیم صاف دزد غارتگره پس در اینجا کی گناهگار است دیگر؟ کی عیبی کیست؟ فهمیدی؟ قربانی چشماتون شدم. بعضیاتون خفه میشین از روی توپایتون خفه میشین. اگر من بیشتر میگم که یعنی بیسوادی مردم ما را همینجا برد رسوند. بیسوادی پروستا بیسوادی. روزی دروز ما میبینم در تیک تاک نیخرین دلت میشینن نمیدونم ایش ایشا تا عروسی مای اینه عروسی فلانیه اینه عروسه اینه دو عروس دورانه عروس چیشی آیشم عروسی مای اوشم عروسی مای. شما امروز دخترای خطون حرمت نکرده استودین. پرابلم در سر ای است. شما در تیک توک در دیگر جا و در بیگا لایف ناموسی دختر خطون حمایه کردنات نشیدین. خطون او را بگیم که ده تعروس سه تعروس ما زندورم این ایش عروسی ماست خیلی نیش ما این شوخی که این شوخی نداره ای چیزو. این حیوانی شوخی نداره ای چیزو. فردا این تو شوخی کرده استی او را عروسی ما گفته استی فردا او را یا بچه دیگه باید بگیره. تو در تیک توک قطعی عروس بازی کردگی در روژا توف کنم شما را مثال چی میشه بعد؟ عادی ترین چیز ناموس خطون فروخته ایستادین. وقتی من گپ زنم من دشمن یا قاتل وقتی نمیدونم یک چیزی دیگر هستم. میدونه همون دا بیشی دو دارم اینترنت زمان علم است بشی بدرو ویکیپدیا دا کو любой дел خو чисто بنویس دل خواه چیستا بنویس میبرویه دل خواه گوگل دبزه دل خواه چیستا خوندنی هستی توجیکی میفورد ازبکی میفورد قزاقی میفورد قرغیزی میفورد انگلیسی میفورد روسی میفورد любой زبان قطعی بزم و دل خواه چیستا در براش کو صدها معلومات میبرویه بخون 4 تا معلومات بگی ای برای اخته فایده داره. ای در او که کم تا در درون تیک توک دختر نمیدونم 4 دختر دیگر را فایرات کردین آوردین در جوی رو دهن شبه جقی بگو ای خوار فردا تی یک کس شوهر میکنی جون تا گردم خواری عزیزم. این شوخی بازی آینده نمیشه که بعد اویلت ویران شوه. این کورانه که خواری عزیزم نه یک تایش روز گوش کرده استم یا تایش دون اومده ما تیک توک 6 تا عروس کدگیم 6 عروس در تیک توک دارم. خیلی پیش گفتی هم گپ پخچه مثل عروس تجاوز کنی و سغره را ای چی گپ است اصلا؟ شما ناموسی دخترای خطون ما و شما در پکز در رسکز در نمه بیناموس کردگی در جای حمایه کردن من خط هستیم. در درون دیسکاتیکو یا دختری که در کوچه میبروید تن فروشی میکنه مشتری همو کی است؟ ما و تو مردم تاجیکستان هستیم میریم یا کسی دیگر هست یا ازبکستان میآید مشتریاشون ای قزاقستان میآید ای روسیه میروند یا ای اروپا میروند دمگیری اونجا بچه نه من تو هستیم. او رادیو آزادی هم یک نوار مونده بود در کوچه بگه میبروی 1000 تماشینی بیا بریم دم بگیریم ما روزید میکنم پول تمیتم ای بیا دیوشکا ای کی بدم اون نوارو ده
англичано буданд. И воспитание итра нишон буд. Вот барои чи жопа дарафтаги аст и ватан. мо танҳо дар тамоми жопа кардан як одама гунаҳгор када шиштагием, як одама эмомалира. мо абсолютно бегуноҳ ҳастем. мо намешавад барои ҳамо мо мегӯем ку ноиталием. мо доимо интизорем ки кадоме барои мо бисоза, кадоме барои мо бикуна, кадоме барои мо ё ки намедонам баъзе инсонҳо дар бораи гап задан ту минтақаро дар оҷа қуш мекуна гап мезана. мебахшӣ бародарам, қати занат хов кардан да минтақа меоя, қати занат хов мекуна ё худат. ту мардак ҳастӣ, за своя слова худат ҷавоб битӣ. медонӣ барои чӣ кора мекуна? барои он ки дар проблемаи жопаи худаш мехоҳад сели минтақара битиқад дар оҷа. сели ҷавонои минтақара мо бачаҳои фалони ҷоем мо тани худат гап за. қати зана тамоми бачаҳои фалони ҷо меяхов мекуна ё худат туқа. пас ту мардаки та иноми худат гап за, та иноми худат ҷавоб табдӣ. дар ҷои ма гуфтам мо қалғо. ман тани худам ҷавоб метавам. ма қалғо мегӯм. мо қалғо намегем. мо қалғои кулоб, мо қалғои қирған, мо қалғои фалонҷо, мо қалғои иҷа, мо қалғои дигарҷо. ҳеҷ чиза намегӯм. мо қалғои ёвон, намегӯм иҷара. барои ки ман тани худам ҷавоб метавам. мефаҳмед проблемаи аслӣ дар киҷо аст? китоб бихона ҳамватанам. интернет скачатка дар он тикток шиштанда. ҳамун тикток мешиштагӣ мешиносиш? номус дорӣ? бирада пешаш биқа ба хубӣ бифаҳмон, ба хубӣ нашид ку ба арматур бифаҳмон. И гапи ма барои та тавсия открита аст. Ба арматур бифаҳмониш ки дига тикток дав хеле кунтигӣ та нака. ҳамун духтара мешиносиш? пешаш бира як бор ба хубӣ бифаҳмон, деюм бор ба арматур бифаҳмонаш. устуғон шада танаш майда ка. бу ту обрӯи май ҳастӣ. ту дав тикток я та дигаш як фоҳиша сифати дигаш дар ким киҷо аст? Дар Москва аст, дар киҷо аст? рӯзи дуроз намедонам дига бачаҳоро оварда иё ба номусан, зато иё духтарошона занора нигоҳ мекунанд. ман барои ҳамон ин ба номусода шу кардам. инами гап барои шумо бас аст ки значит шумо беномус гуфта истодааст духтарои хутун. ура бояд чӣ кор кунӣ? ура бифаҳмонӣ. вақте ман гуфтам ки мо поведении беномусӣ мекунем, пас бигем ки имрӯз наму чиз барои нами духтароро луқма шидааст ки тара ошкор бига беномусӣ, инаи бачаи дига миллат ба номусаи мара мехӯрона, мепӯшона. имрӯз жулуткаш номусиш шидагӣ аст. кадоми жулуткаи ура сер куна у номусиш аст ва ту ура ҳимоя карда наметонӣ. вот проблемаи аслӣ дар киҷо аст. проблемаи аслӣ дар Эмомалӣ нест. проблемаи аслӣ дар номуси та аст. ё ки ҳамин чорта пидаразе ки мебироянд дар таи комментҳои ман ҳақорат мекунанд, дух надорам ба бироян ошкор гап зана. чеҳраш қатӣ занг мезанам, мессенҷерошонда телефона мекушанд, мепартоянд, блок мекунанд. не ки дар зери коммент гуфти ҳамун гапо булбул ворӣ менависанд. вот мардаки дар киҷо омад расид. мефаҳмӣ амира? анаму чизе ки вақти тоҷикистонӣ дар мушкилӣ мезана, вақти ман онро мебинам, манам дарк мекунам, не ки наметонам анаму дард ма бидуром баъзан ҳолат ошкор кунам, бугум давҷа қативо гап занам. яду бор ман дуромада гуфтагием қатиёшон мегуфтам апаи хоҳар, яъне ки ин чиз нодуруст аст, иҷа номуси мардам ҳаст, иҷа номуси мардам аст апа. яъне ту номуси мо ҳастӣ, ин кори ту хато мешавад. мефаҳмед? не гирифта мара блок кардан партофтан. дӯстои азизам,
та درود تو با درودهای دیگر.